o te whatalo whātu pa ia maualunga o si o tātou atunu i on tūlanga whālupe. O le pa ia lava lea i le awhi o tama ma o lātou ainga ma o lātou tama. O songa i a pule matu mo i tū au ma lātou ainga le tai ma le wao fonti. Ia e le whangaloina fo i tātou motu sai. Ia sua ma le vai whanua, fo mai tū langi, sa ole masale au mua, ma le lau niu na sa e lua. Pātui o le motu, to o le fale ula. Ia e mai se la au na matasi. I le whangaloina le tapua inga le ainga sa le vi, mai se foi le ainga sa mek sa teko. O e o lo whanau no manu a walawa le manu i a le atunu. Ia e mai se foi tapua inga maua tinam ta maa mātutua, ia o lo tapua i mai maota malawa. O le loa loa sa mua o loo maua mai le nei whasalanga. Ia e le whangaloina foi ia o tātou a tama whanau ia malipai o Samoa. Ia o loo saili malo ia tunu i whafo o loo maua mai. So o te whatalofa, maufa alo whatu. Whatalofa foi le sau whainga o tātou au whasalau. Ia e mai se foi le au tustala. Manato le nganga ai o nei Paul Kalame. Ia longo pu ia li ile mamalo le atunu. O mata upu lau te tele. A wa fo ile la tau fo inga luenga tausi. Ia mai lo wia tal tonunga. E le tau fa ailo le tau o tau mata fa yoi. A le nau ta inga la vai al tau fa inga malo. Ina ia sao, ma paleni, ma ia mapo fo. Ia le momoli ina to tato ma ta upu. Ia o walawa le no foilo fo le malo le atunu. Ai pa aftai le pule fa soifua le atua. Ia o momoli mai le soifua ma le ola. Ia mole sila fia. O se fulu ai nei o aso. Talon tu la i mai tato fai ngā malo. Lona winga tasi le vai aso. Ma o naso. Ia atonu o loo iai ni mata upu tā ua. Ia o lava ona o whailo. Pe wha pe lima. Ia o nai mata upu le nā. O le anga i atu iai i al tātou kolsanga. Ia atonu e anga i mai tonu tātou whai ngā malo. Ia o loo uti lava le whasoa. E le tau whailo le tātou paketi sa whaanga ioi e le tātou malo tausi. Ia o le tātou paketi lava ia le luasu limpa sene. O le tātou le sa whaanga ioi e le whātinonga. Ia o le anga i mai tātou whai ngā malo. O le lava o whaailoa mai. Ia wa uti le whaasoa. O nana o luasu limpa sene. Ia o le sa whaanga ioi e le tātou malo. E le po ai la le wa ai e le tātou kapeneta. Le fionga le pāle mia e mai se foila na kapeneta. I mea te tau na ave i e le wha mua. Mol sila fia ia o lewa tu ina atu le whaalinga whaasalau poloa inga whaalavilai whaafuase. E tu sai ma le vaenga tasi o lima whaavai le malo tu tasi o Samoa. E mawhai ai o na operate le tātou pai ngā malo le paketi lava lea. Ina ia mawhai o na operate le tātou whaangaioi fo le tātou pai ngā malo. Ai maise le tātou watunu i le tolu sfulwaso. O le fono le kapeneta i le aso lulu. O le asa fetu na iai. Ia ma ausi ai fo. O le amata mai le tātou paketi le aso tolu sfulo se tema. Ai whaangataina le aso tolu sfulo o ke topa. E ta oto lua tātou tāpenanga. E le ngata le tātou paketi whaangaio i le tolu sfulo aso. Ina ia ave le wha mua inisi o vaenga o lo tampai ave ia le wha mua. Ia awane i to al tāpenanga ma le whaangaio ina o tātou malo. Ai o lo o ngā lulu e fo le tātou mtanga luenga o tupe. E tāpena le tala whaatau au tu o le tupe. O lea ia i le fuafuanga. Po le vai asolo na lua o ke topa. O le a fola i lunga le pāle mene. Ia le tala whaatau au tu o le tupe. I le vaenga mua la lea o le tātou a tala le al tupe i le tasi o lima. I lalo le whaavai al malu to tasi o Samoa. E tolu sfuluaso. Ia ua whata oto mai ai vaenga ave i ei wha mua. O le tongi ina o tangata whai ngā luenga. Ia ma uwa taimi.
O ngā luenga whaatino le mta ngā luenga ma ofisa le malo. Tono vaenga ia o lea a whaatupeina lava i tono le tātou paketi leo tasi o 5. Ia o le tātou paketi whaanati nati. Ina ia mawhai ai o nanga whatau 5 ina vaenga ia. Ia e tutongi ai fo ia o nanga whaakon karate. Ia atono lo ia inisi ati na el tātou malo. Ia o lea a wha ngai o il tātou paketi lea. Ia o lo toa fo inisi o pensione mo tātou tangata mātutua. Ia mawhiso soani mo tangata iai mana o ngā whaapitoa. Ia po wafianga tu maure soifua. Ia o porkalame fo iskosipia le malo. Ia o le awina ato ngase mo tō ngaftinga i fafu. O le okaina o vaila au mafuala au mo ngase i fale mai. Ia e mai se fo ikon karate mo le awina mai o sua au le atunu. Ia, mga luenga te tele ale ati na e malo e pei ona iai a tele, ma le ofisa i se vai o nta ngā luenga o pātoanga. O vaenga ia o lela ave e wha mua e tātou paketi lea tasi o 5. O le pei ona whaeilo atu le amatanga, o lo o tā pena, o lo ta otolua tā penanga nei. O le foi ua amata whatalitala noa le mta ngā luenga tupe, ia morisifia, ia o le foi o te tau aveina lua le sui palemia, ia ai mai se foi o tūlanga lava leo le minista tupe. Ia ua amata matau whatalitala noa ngā ma le mta ngā luenga tupe, ia e fola mai foi le lātou paketi wa tātia il teimi le nei. Ai morisi le fiel pa ia o tātou autostala ma le whaafongfonga mai foi o Samoa. O le lava sa whaailo ia le anabatau a le malo. Lea sa wali ai Samoa atoa i tū malo e 5 sutas. Ia manatu fo o whaatali mai tātou watunu. Ia atonu la al tāpenanga lea. O mai tonu le malo fo. Tu watu le anabatau i le mta ngā luenga o tupe. O taimila le nei. O lo ngā lulua le mta ngā luenga o tupe ina ia. Iai to tonu ia fuafuanga le nei. O a fo i mea le mwhai o na patino. Ia e 5 tau sanga le paia inga. A o le tāua. O le mole sila fia o le malo le atunu. Ia o lo o patino umapaenga i e lua i le ngata le tāpenanga le tātou tasi o 5. A matawhanga i oi le atunu. Lona lua. O le tāpenanga le tātou tala whaatau au tū le tupe. Ina ia mautinoa. Ia whaanga i oi le tātou atunu. Ai mai se fo yo le atunu atoa i nisi fo yo whaamanianga wa umona whaailo le malo fo a sao mai maau le safolau ia o vaenga ia e te tau o na ave ia i fo i whaamamua ia maolo ia i fuafuanga atona i ese taimi whaailo mai nisi o polo inga fo ia le ao le malo e tu sai fo o le aso ua whaamautuina ia e mawhai o na o sui ai fono al parlemene ia mama fai ai ona table fo tato tala fatau au tu al tupe mo fai nga malo fo ia manatu fo ia ele atu sul do masina al tato tala fatau au tu al tupe le lona winga e malu masina ma le fo iwa nga lulu e fo le mata nga winga tupe ia o le isia tato mata upu ato no le fo isa mai tawina fo i tato to singa ia o lea ua o lo fai perso ta inga ma le fionga le li palmia le o se avano ta o foi e momoli atu ai le anga le whaatai ta po inga Samoa wa o tau ta po inga tatalo ia e tu sai foi ma le tu peilu mo le atua ia le singa ma ia le fionga le li palmia atonu o le sa il bayaso talwai ia o lea sa o tuai foi e awa foi ia le singa mai ia atonu lava mo le silafia e ta ua pel fa manino wa le lava sa ta ua inisio a to fatal tanoanga e le fionga le li palemia e ia se lao e ia se taimi o le atu ua il tata watunu ia e malanga atu i fafu au ba lava na siaki fa fo mai ina ia mautino ai fo ia ato atoa le malos ia ina ia mfai ai fo yona fa angalue ina o le 5 tau sanga ia ele se taimi la ititi ai o le tawa ia o le tula ai mai o le tangata ita ile atunu ia o lo ato toa le malo siletino le anganga ma le mafofau ia atonu fo yo le sa o mai tau watu le tele o tustu singa
ia il tūlanga lava lea i le whaatupeina mo le tōsila fia o le sa o whailo le taimi o whano e o mai le whai ngā mālo e le o mawhai o na ave tangata tātou tangata e tonga fiti atu nui whafo i le taimi le nei ona o le tūlanga o lo uti il whaasoa le tātou luasu 5 pasene o le tātou paketi ia o le ala le vaainga le lei pe a whaapea o mai le a fionga le ali i pāle mia ia tu atu e whaapea e whaatupe le tātou mālo a o lea tāni ngā le tātou watunu e pe o le aunga lea ia o le urgency o le mana o mia o le whaatinonga o tonga fitinga fo ilo na au ia o le alava ua whaatupe i lava e le fionga le li pāle mia ia o lo o iei fo se so soani ale mātou fo i vāenga whaapu whai mo le sila fia ia o le taitai mulinga mai le tofi pāle mia a o ia o le taitai o le vāenga whaapu whai o le whaatuatua i le atua Samo o tasi e le mawhai fo i lana nofo le vāenga whaapu whai e abele mātou so soani o lona uinga e le ngata o le sao o lona ainga ia ai mai sei fo o lai fo ia le so soani le vāenga whaapu whai ia lea o mwhai ai but o lea lava e whai a pele so ta inga ia o lo so longa le leia na tonga fitinga a tono o nai fo e sisi le atu nu ia o lo o fiso ta i mai lava i lunga o ngalu ma pea wale ea ia o lo whaailo mai ai ia o lo whaanga solo pea na tonga fitinga ai a mai o na tonga fitinga ia o le a wai mai i le tātou whonutanga le pāle mene mua ia a wā lava le tātou paketi ia o le isi mata upu ia o le tātou mata upu lava le o tātou i tū mālo tātou atina e lea o le miliona tā la ia atonu mo le sila fia o lea ua taunu umai fo i tutonu le mālo fou ia ua uma fo i ona whaailo i le tūlanga o le asitia iai ia le vaenga tupe lea ia aile i o atu il vaenga lea awai o le lava e tāpena le tātou paketi ia o le whetuna inga wa mo le sila fia o le ta o tonga la iai o teitai fono ia o e o lo tūla i mai o suifai pule ia o le ua mai alfai ngā filfilinga le atunu ia atono le taimile nei ia o whememea ai fo inisi o tū mālo po le ale tū langa le lei e tauanta o toai ia o le fo i sa wha maonia i lunga le kāpeneta o le ata pena le tusi e awala atu le matanga luengo tina matama i tai e whaailo ai foi o le aiai se taimi le tū mau o le a tapuni ai ma wha ina ia mawhai o na atono o lo silafia e le atunu o le patoa o mai malo fo e iai fo ita i ala mawhai ngā wha avai au o na ilo o le tusi fo i le la ave itua o le a wha ailoa i le fo i satu la i mai i taitai fono umalawa i tu malo e 5 sutas ta pena i fo tūlanga o iai a seta whai le stock take le a tūlanga i le mele iai whanua o wai molisi fia foi e iai tū malo o le lava iai i a latou a ofisa tutotonu i lunga o whanua a e sa tūla i mai o le e a veam tei fono so o vaenga umala i a wa umana wha amaonia i le pepa le kāpeneta i le fontanga i le asolulu ia o le la wha ngai o i le tātou mtanga luenga tina mtamaita o le mta upu fo i lea o le fo i wa uma o na whaailo fo i matoe activate i le tātou steering committee ia mo le silafia ia o lea wa uma fo i na wha amaonia le kāpeneta ia le tātou steering committee ia e wha e taita inga ma whaatino e le whaingofia ngā luenga le committee lewa ia i lela a whaatino ia atono tātou steering committee lava lea e iai totonu ia e sauwhawha iai totonu nisi o le kāpeneta ia masui o le atunu o le ato e activate mai la le tātou committee lea ia a wā fo i le whaatino ina fo i o e toi ilo ta iala ma whainga whaavai o le tūlanga o le ata atia ai le tātou wati na e lea ia atonu fo i o nisi na o tūlanga ia manatu o le paule na o mata upu ia o le na o whaata atia atu ia e wha talatala noa ai ia e peio nisi na o mata upua na tango fia i le lau al kāpeneta
ia ai mai se foi ni mta o polo o fia sila fia malongolongo puia li ai foi le malo le atunu ia ai mana ia tu atu le vanoa o le sa fa ai lo atu e nanai ia e mana ia lava le au mai ofisili ia anga ia tato mata upu ia ua foi ua umona fola si atu ia tam fai foi e tali atu ia mal fa alo Ami come mai o i mai tu aso mai le paketi o le talafa tupe fou le na isa noa e amata i le ya te sema anga i ya o ke topa tau sanga fou le lana tu e maua tu le siva ngolo sauna anga e valu masina o fela sa le valu masina na o le se fulu mai o ke topa mai fai ungo te semanga ia o ke topa mana ia pa sili o tūlanga la vai o ile tau ato e tō mana tau sanga lua o lua tasi o lea sampai o na anga i malimalo i masino Julai sa pato amwhai o na tepol tato paketi a se tema ilo na aso sufa o le whai ungo se tema pato amwhai o na pasi a tala tupe o keilo ingo le balu a po le tau le lua le babe au i le whai ungo se tema pato amwhai o na ngā ioi le malo ia o kitopa ma operate ma pa matu ulola na paketi i le masina o kitopa e le ai ala se ngā maltulanga leo tato iai awa o le alaba o tato iloa o le whaatatianga ai o aso ia e peia o le masina leo o man whaatati o apeli le tau o na whai ai le whai ngā palota o lea wai ai uma fetu una inga ia ona o le me foi satula i mai o lea sa whaatino iloa tato whai ngā filfilinga ia au kuso o le taimila le nei o lo iai le fuafuanga o le second week of October pol vai asolona lua o ke topa o le a fola i le tala le tupe o le winga lo pa matalanga le valu masina a fa pel fai unga o a foi o ke topa lea e mai ai ia le pasia i le tala le tupe o lona winga o le a fa to ama fai ona nga yo il tato a tala fa tau au tu le tupe lea November December January February Mati a apelila me Juni longa winga e valu masina e valu masina e whaanga ioi ai. A lea lava tātou te anga i financial period o uma o Juni Julai o lona winga o le tātou paketi lua ono lua fitu o le atoa i loa sifuru lua masina e le ai se ngā malua o lua tasi pa e inga le pato a te atu nei e pei o le whatatianga le nā o le tātou paketi po tali fisili le lua le avanoa tātou fifasili atu i le tūle o le miliona tala ati nai. O le wamaua atu o nala a whaile swinga tele a nala a tāpuni. Rono winga o le ale ai fuilani ngā luenga a matatu. Le taimi lea ua effective ai le tāpuni mo tangatala e whainga luenga i tutonu o ofisa tūmalo. O le aina tu ngā luenga tāpuni o le ale umie o le ale ai ni ngā luenga tangata ia o lono winga o le a taatia i fo ina ma le haia ina po le au maia le o tangata e o whainga luenga whaavai taimi. O pulea, manto foi pe on failu, o le to asfuru aso anga i mai whainga malo e tā ua i o titilo i vaenga ia. O mea foi le na babe activator e kako steering committee. Wal ngā luenga nā tātou steering committee, ai o le babe o fono steering committee, e babe whaanga i o i foi matala, o keilo inga kasi lua bai aso, ina ia mauti no ai foi. Awa o le whatatianga e atono e talawhea ngai laba tūlanga o lea iai ia foi. Ia tātou sui o taitai fono, o lea laba wa toi foi mai. Ai pe o tūlanga laba le nā e pui pui ai, o na ua iai foi nai vaenga, ia ua e se foi tūlanga la ua foi wanga yo iai, ia e ua le mawhai o na paau mai le whai ngā pālota. E te taula o na whai ngā luenga la bea e le malo, e le whapela o se ngā luenga la bea, i pau laba le mea, e iai le lato ngā luenga en taun tā pena, whai le stock take, tā tia o ai le taitai fono o lea la aduatu, o la ua mautu uma vaenga, e transition iai ia vaenga umaia, e pe o le aunga le nā, ma le intention le nā, o le vave activate o le kako ua foi. O le kako steering committee o ngā e te le se vaenga e tau o na ilo e foita i ala mwhaing pāmai ia e pe o le tali atu lea leilua ia
Salamu no. Le to follow up to nangale ngalung fa vai tai. Amese la vai nei tanga tai sa fa mo o le fa ingo to so. Ale mai ta wa to pe o le a fa fon fa vai. O tanga umala ye tu mai o masin amata tu ya o ke topo. Anga ia te se ma e to ta fi uma pe fa pe lo uma ta pe na uma document se o ai e to ta fi uma se fa mai fon fa vai pe tau na o pe le ai. O patati anga o tato ba inga leo le lip wa ile pa inga lava leo fato ama vai atu o le e tati el tato lip pol ba inga sis no worker si lalo mtanga lwenga tupe sui inga le wai ai o leo toi fo i lalo le MCO ia le tato vaenga ia kausis no workers wa efisiling ia vaenga ia ile afianga po kalame lea ona ole ala ia le transition le o te lo inga e a foi ia ile update e a ontu ina mai le mtanga lwengo tinam te mai tai wa e pe ola to le o mtanga lwenga le o lo ta oto ai fona fa mai po le ale onga o le update ma tu langa foi le na mana o mia ile transition le au mai o le update ka peneta e lo ai vaenga ona ilo la ia ilon tu langa ka onga ia po le alte le o le afianga priorities o le foi la afia pe la ona e sau no assist no workers io e ile afianga ai o le nau ta inga ale fainga malo le o tu la mai ia faanga yoi por kalame ai ia ta atia se tu langa le ma le tala fea ngai awange ia se penumia inga awa o lea e o kalame le nei o le ati na e ale a foi a miliona ele na o malo le nga lue ai o lea watu fatu tuanga i tuai nu umala la fanga o lona winga ia manino le malo ia na ia ta ia lam fang fa vai ia manino foi ia tato i tu malo ta itasi ma fona fa vai o le alma fu anga o le fatu atu la i mai malo fo e mana o ele o ia se anga malo e taufi ai e te tau ona fo i fata tia le tu langa le lei mal tala fe ngai ona wa ia fo inisi li poti wa tu ina mai ia wa ese fo inisi o tu malo inisi la wa tu malo wa le fa manu ina o la to sui lona winga ale fa ia le ngaluenga a la be ai babe al malo ia ile me tu lai mai ia le a fo le malo si anga fo ia le malo ona o le o fa matu ina tutupe ta ia la ma fa vai o ma fo ona sign le funding agreements ma fo no fa vai o no winga ia e te tau ona patino le ngaluenga la be ia le fainga malo o a fia tonu lava lai a matai ona fai mai le fono fa vai fai u se ilonga pe se ilonga mai ona pasia tala tupe na fatu am fai lola ia ona fa matu atu fono fa vai la to te filia tanga toli tu malo e tala ile felo inga steering committee le fatino se asolva sofo a olea wa uma ona fai foi fai unga kapeneta le paper kapeneta ile asolulu le te asolulu nei ia ola ile la to tusi o le alato ave manino fo i te fono ma fo i ma fono fa mai ina ia lato tangia mai vaenga o lo mai yo ia vaenga e te tau ona ta pena mai lato Yo mai le tulanga le tatso paketi fa fosi ko le emergency budget ko nga solo le pele ta penanga por tu fatasia fo mai ono ausia ia so nei wa to fa e tau ona activate ai como mo tai ia tonu mai e ona fai mato filo inga male ofisili o le mtanga luenga tupe ia ua fatatia foi tulanga ia o le foi sa umal feu tanga ina le e le komisi fa parlemene o lo a wai foi tai le tuangai ia mai se foi sa fa pito ia ma le fonga petalai ia o le foi o umona fatatia ia vaenga uma ia e mautinoa ele io o le astolu sfulu o ke topa o pasia tala o tupe ai o lo ia ile fofuanga atonu e ia ile fa alau lo ina fa pitoa ia o lo nga ia foi lo ofisa le fono le mato fontanga nei ina ia fa ai lo foi ia le aso o le a teipo la lo ia il tato tala o tupe ia o le labai mai tau o le vai aso lo na lua o ke topa ia o man fail feutanga ina ia o lava matoi
O le matou tapenanga lea e ta ua le taimile nei. O le whaaainga o le tatou ana watau o le whainga malofo. Ia, ma le tatianga o le tatou paketi le iai. Atono o le tūlanga le nā o lo tatia le taimile nei. Ai mauti noa. E o i foi whaiunga o ke topa. A wai tolu sifulu waso lea i whai el tatou SOE budget. Mai lea so tolu sifulu o se te ma anga i lea so tolu sifulu o ke topa. Lea la fo i ua whatatia ai el tapenanga o tatou paketi. Ia. Le koftai, fionga le tūlanga la huna le emergency budget. Albe asole ni te eni hina sa unua i le taita i le tuanga. O le limit o le emergency budget. Le sa i le tōrei te me tō kiseni. O fionga ono le kisaka ni aia, le fionga le ni pandemia. E whamai le isi limit o le emergency budget. Le aso fina ngalo o po ua ia se set amount ko lea i le tatou emergency budget. Ia, atonu e pe o ngai e saunua le taitai o le tua ngai. O le vaenga e tono talawhatau o tu o le tupe e le meka o le unforeseen budget. O le tolu pasene, o le tūwhata singa o tupe whaalu. Ia atonu i o masani fo i al tūlanga o kako unforeseen budget. E ka oko ale amount nga i le luas fulmon tupu miliona. O le whaanganga la tatou unforeseen budget nga. Alu iai se mea tupu mai. Peila al tūlanga lava leo tatou OBT. Pol vaenga lea e ave ai tatou tangata mai fafu. Wa uma i fo ona whaalu sful miliona wa uma pasia le paketi. Tala whatau au tuol tupena o sful miliona. A o lea ua te lele demanding mai utu a tele tangata e ave fafu. O ila resort ilmtanga luenga tupe. O il tatou 12% lea o le unforeseen budget. Ia o le whaanga yo i fo. Atonu o le atonu la uia whaitau watu mala ufa alongolongo atu e pei o lea e anga ia i le sauno anga le taitai o le tuangai. Yes, there is a 3% o le unforeseen budget. Mo baenga la ia. Ai o tatou budget ale a tasi o lima i lalo le whaabae a ia. Ia o lo whaanga yo i lava le tūlanga le iai. E mātou te o mai. Ia e saunoa mai ia le ofisili. To e tasi a ia le tutongi le ngā whatia. Ia mantua fo le tatou lusu 5% paketi lea sa whaanga ioi ai le atunu. O le tala whaatau au tu o le tupe lua olua wha lua olua 5. O le lusu 5% o tupe whaalu. Le mawai le lua se lau mon tupu miliona. Lea sa whaanga ioi ai le malo. Le taimi ai o nufu waba ai le taimi o le caretaker government. Taimi la nei, ua dry up. Ia kaulanga vawe whaise intervention al malo fo. A tonu whaftai le atua. Ia, o le eka penga e kako tua a walango mai tia sa le tapenanga. O lo o iai lalo tū la fono. E iai le tasi o 5. O tūlanga lava i o paketi whaanatinati. E mawhai ei la ona keita. A o le afianga tele. O le la afia tongi o tangata whainga aluenga. O tūlanga le nā, o le la whaanga i o iai. Ma iai al process, process ma sani aia, ia e tāpena, o le wa iai le endorsement ma le wha mauninga le kāpeneta. Tāpena lola ia mai polo a inga aloa ia al tātou, ale au malo le malo. Ia, o le vai aso, o vai aso taitas. Ia o le atu ina mai matapena mai le matanga luenga o tupe. A nga i le minista o tupe. Ia, vouchers ke kele o le a, iai foito tongi a tangata. Ia, ona ave loa lea i le officer suetusi. Ia mai lako endorsement. Whamatu loa lea. O le process le nana mata wo o mai le lua olua tasi. Sa operator i fo tatou whainga malo. Mantua fo i o le sa o mai. O la iai le ko wiki le taibina. Sa operator ia tatou. Ia ina ua mai a tolu sifulu waso. O mai ta watu ele kapeneta nā taibi. Ia walenga fatia. Le fo into extend ai le tolu sifulu waso. O le whainga malo le nei mal tāpenanga. O le ua umona mai a tāpena. O le tolu sifulu waso aia mai a se te mai. Le tolu sifulu o ke topa. Ia ai longa to yes extension. O lea ua tāpena lua lava. Ma o le po umātou ngā lue whaatasi ai. Ma le ofisili o le matanga luenga o tupe, ma le matanga luenga atoa. Ia e a fo ia mauti noa. Ia e pasia tala o tupe. Ai le i o le tolu sifulu o ke topa.
ia pe se whapanino aku ngā i le aotelenga au tonu pasene ia pe anga i le unforeseen tono tatou paketi. No, fiona kami mole on alaka taula ni ali whainga malo le sa wha o maenga wha o whai. O wha moe moe na whatoa whai le main budget. Saule. Vaenga le nā o loo ngā ioi ai le mtanga luenga o tupil teimile nei ina ia mautinoa. E iai ni vaenga pongi initiative o lea sai tono le anabatau. E te tau ona amata ina le tatou paketi lea lua olua lima lua olua ona. Ia. Wala na kusini pa mo mole na ukiona sui panima. O lo lea na sang mole fiona le panima ba sanentia. Faila vai lava ia le emergency budget sila tu ia le Ministry of Finance lava le emergency budget mai mafai fo i ona fatu pe ai nisi vai ngo na bata ole wingan ole mafo anga le o office le tu la sa sila le tu lama le sasa mo ia le fio ngani li pan e mafai le emergency budget ona fatu pe nisi vai ngo le ole na bata usa ngai o le anabatau o lea patoa whaatino i le tatou lua olua lima lua olua le tatou paketi fou le la fola i luma i le atunu ia o ke topa ia e nisi Magoinua o le ke i le kako emergency budget le o menino al fursanga e te ni sau no mai fie se kupere la kako ngalu ko le si cost fu aso fie se total estimate o mei ave o mai o kokoro ka whenga ruenga ai le i o mai le ke mea o mai le budget au mo le tari atu i lau whaafsiri ele i lua le taimi nei manko fo i o lele i sau polo inga lao malo a lo ngā lulu e anta ngā luenga o tupetu whaatasi o ngai peia o na tau whaafonga mai vaenga uma ia lea e whaailo maawe i e whaamomo tangata whai ngā luenga le malo o ngā luenga whaatino o mta ngā luenga o fisa o loto o le taimi nei o au nanga whaakon karate ia matatou pensione mo tangata matutua ia o le malolo ngai ko inga mga ilo ma ko le taimi le nei ia e pe o vaenga le na lo ave fa amomo el tatou tolu fulu asol tatou paketi mai tire tu la o fio mai le tata nanga le budget alo mani wa ka ko fo ia makal ka ko financial year tin masani le am tama yu lai to so fo ai ole ta auto de forensic audit foi lá dessa aí tem já ministro tu pena mutai ia e faz tu amar ia ada all forensic audit da se le do filme ministro nem tem male para levar a ver esse gabinete ali essa aí gabinete tabsi ele foi me que se mas eu mais malo fo sili mo se fia ia o tatou forensic audit o le sa abatul pepa mali potile lunga lau al kabinete ile solulu le ia o na o le tu la i mai ile bainga fo il tatou atunu ia il to se il palmia ia o le wa ia ile auta singa ia e vai singa mafia fia o lipoki e ta ua le ia i o le taimi panga noa e o mai ia ile ofisi le mtanga luenga tupe ia male pulenga fo e o mai e tepol mai tala tupe ia i lo le il minister po le altu langa la ia li poti a mai ai ia ona batu le ai o atu e tepol po ilunga le kabineta e le fai o fai unga ia lawa mai o i o le ia le tulanga ia o le nganga lava ia i tulanga ia tina e fapea ia o tilo o le ase outcome o li poti o ani le sona taua ia e fapena fo i ona tau tai fo lau wai ia le whai ngā mālo tu lai mai ina ia awa nei to e tupu ia e pe o le a fo il tali atu le nā tātou forensic audit ia pe ia le wa konfesi le fatoa manu e le wa fioma tātou whiro i ngā mōmoni tanong toi se mele whai ngā mālo e se lo mona wai le wai toi whiwhiri o e le whai ngā mālo e tanga ruenga tupe o se tanga ruenga ese taua wa pe o temi foi sa ese e ia pe sa tele ana i la mamu foi sa fe o ai tua ia de mata wa tu le fa tu tuanga la o fe o mai sai e te o veina to fi minister o tupe pa vai tu la na tupe ta tu malo
O le nganga e whaftai le tua i anto whinga. Manto fo'i ia sa mātou se e mai le paia inga taluai. Ia o le sa au mai le whatua tuanga le whionga tamaitai palemia, ia le whionga sa whapito. Ia ilo uia fo'i tūla i mai sa tua ia ile ato atoa. Ia peta i ane, ia ele to e alu i tua le tātou sa. Ia o le fo'i ua tūla i mai le whainga malo fo. Ia to e au mai fo'i whatua tuanga ia tea. O te tūla i mai ai. E mo ia tō whinga ma le wala awina. E le whapea fo'i e au mai nei tō whinga ngā e seila ia. O le ako ke sisila mai. E lua o lima. Pea o kou kākaso i fua. Io e. Ai o le mea ia. O le nau ta inga. Whaatino ngā luenga. Ia o le anawa tau o umana whaatatia le foi sa o kou a sisila mai ai. E le ai se vai panoa i tū malo e lima sutasi. Sa ngai i ai le vaenga whaapufai. O le ale nau ta inga. A matou sao i maau. O vaenga i o le ave i ele matou whaamomua. I le matou fo ia a wheloa inga lea mai tū malo e lima sutasi. O le avanoa sa a mai manino ai e tū malo. Vaenga i a matou te mana o ai. Lea wa umanga incorporate ko kongo le anawa tau. O le tiute la male matafa i o i lo tūlanga wha minister au tupi. O le kaimi lima kausanga, pe ia o le emo le mata. O le nau ta inga o so se whai ngā malo ma le whionga le pāle mia ma le kāpeneta. A umai fol lima tausanga, o mautinoa, wa au sia uma vaenga umai. Pauanga o mea o le whakalikali mai le atunu. O mea sa mako polo o misi le atunu. O mea i e kaunsa vali ai. Mea foi lale nā, e le o mawhai o na matautu o mia le paketi. A wa le paketi e ngā ioi e so se atunu. Ia pei o le tali atu le whafsiri. Au mai tau watu. Pei au umai ia kako minguke po wa tasi tu la.